juga negeri. Dari kecil Honorable dia Jefferson, udah pandai mengaji. honorable members of parliament, distinguished delegates, Yatim dia peduli. Indonesia has strong interest in an open and fair international trading system that support and accelerate national development through increased export. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berbakti cita-cita jailani. Yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji. Amma duafa anak yatim dia peduli. Sekolah bukan cuma di dalam negeri. Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berbakti cita-cita dailami. Yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji. Amma duafa anak yatim dia peduli. Sekolah bukan cuma di dalam negeri. Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berbakti cita-cita dailami. Kita harus berjuang berada di depan YouTube Bang Dailami. Lalu subscribe channel Bang Dai. Jangan lupa YouTube Bang Dailami. Lalu subscribe channel Bang Dai. Dai Channel. Bang Dai Channel, Bang DAI Channel. Nah ya, jangan lupa ya, Dai Channel di subscribe. Bang Dai Channel, jangan lupa di subscribe YouTube Bang Dai Channel. Oke, jangan lupa Bang Dai Channel. Oke. Ya, subscribe sekarang juga. Oke? Oke, Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Channelnya Bang Dai. Jangan lupa ya. Subscribe YouTube-nya Bang Dai Channel. Kita like terus subscribe YouTube Bang Dai Channel. Pokoknya mau informasi apapun di channel Bang Dai itu tersedia. Di subscribe, Like dan komen, share ya. Jangan lupa Bang Dai Channel. Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Ingat Bang Dai Channel. Jangan lupa
Bang Dai Channel, ya. Jangan lupa Bang Dai Channel. Yang pasti-pasti aja, Bang Dai Channel. Channel Bang Dai, ya. Pokoknya jangan lupa subscribe Bang Dai Channel. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Bang Dai Channel. Di Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Channelnya Bang Dai. Subscribe Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Subscribe YouTube-nya Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel. Jangan lupa ya subscribe Bang Dai Channel. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Bang Dai Channel. Jangan lupa subscribe Bang Dai Channel. Di subscribe Bang Dai Channel. Subscribe Bang Dai Channel. Pokoknya happy Bang Dai deh ya. Nonton Bang Dai Channel. Nih nonton nih Bang Dai Channel. Subscribe Bang Dai Channel. Jangan lupa di subscribe Bang Dai. Saya Denada, jangan lupa teman-teman langsung aja subscribe YouTube channelnya Bang Dai Channel. Sekarang ya.